खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबीर सिंबो तराम नौसरी हौजी फावगे मरुइबा पावदा नौजु मिफम पुथोकदोरिबा ILP बिल असि स्टेक होल्डर सिंह हाना ताना बियु हाइना JC ILPS की स्टूडेंट्स विंग की कन्वेनर मंजित सरांग थेन फोंदोक्रे कांग्रेस ती इशू नतबदा इशू सागतुना डेमोक्रेसी बु मसक थियन बाहोनबा पार्टी नि हाइना वर्क्स मिनिस्टर DS बिसोजना माराल सीक्रे अमसोंग आंध्रो सेगमाय अमदी बिष्णुपुर केंद्रदा लेरिबा सजुल कास्ट सिंगे सखत थरांग तबक सिंग पाइकनबा लुपा करोड़ मापन मार सरकार पिरकले हाइना फॉरेस्ट मिनिस्टर के श्याम कुमार ना फोंदोक्रे हौजी पॉक्सिंग सनोन बिजरी नौजु मिफमदा पुथोकदोरिबा ILP बिल असि स्टेक होल्डर सिंह हाना ताना बियु हाइना JC ILPS की स्टूडेंट विंग की कन्वेनर मंजित सरांग थेमना ngasi पाउमी सिंह ना फोंदोक्रे कदोरिबा अखोगी नंगजु मिफमदा मणिपुर लेंगाकना लमदम सिदैना लाइन परमिट सिस्टम चनानबा बिल अमा पुथोक अगनि हाइबसि याम वार्मली वेलकम तौजै अदुबो 2015 दा लमदम सिदा अखोगी मणिपुर मियामना अखोगी मणिपुर विजिटर एंड चाइनास माइग्रेंट वर्कर बिल 2015 पुथोक तमदा मदुगी बिल अदुना मणिपुर मियामगी येलो मिसिंगी ngaksa sanjana adugumba close ama fawo yarom dabadagi madugi mayok to manipur miyam adugumba hairiba bill adugum mayok to movement kam chidara kanda chanahan kidaba adugumna hairiba bill 2018 gi nungzumi phomda puthokdir adugum bill asida di manipur miyam gi tongba yellow mi group singi stakeholders singi opinion lower kanda madu chanana ba honabiyo ngasi thangal kaitel leiba Vairodan Maxwell School gi nakal da leiba haira yoliba du JC ILPS ki student wing amadi women wing gi kanguna niyom chumna famlibra haina che sang sek tawkre mafam masa famliba haira yom phamasi nimit humni gi manungda leinga ki mai leina masina loktokadabani haina JC ILPS ki student wing gi convener manje sarang themna makhatana phongdokhi tam khara gi mangda ikai kumjeriba mahut minister na koigi illegal street vendor sing stall sing se masi takthoknaba mamang thakta garak hai khiba leire adubu ngasi fawda non local singna yamna maning tamna kanagi apanba achingba mata yaudana manipur sarkar na manipur lengangna license pitho kanda hairiba street vendor sing 24 fruit seller stools asida maning makha tamna phamam ba haibasa yam hakchina lobogolena na street vendor sing ase nimit humni gi manungda manipur lengangna manuina manipur police department na lokthokpiu करिगुम मसी लौथोक बिदे बतारगदी मसी स्टूडेंट विंग अमदी वुमेन्स विंग न मनपु मियांग लेना हाइरिबा स्टूल सिंग से तकथोक सगनी कांग्रेस ती सुनतबदा इशू सागतुना डेमोक्रेसी बु मसक्थियन नब होनबा पार्टी ने हाइना वर्क्स मिनिस्टर टीएस बेसोजेना मराल सीक्रे इलिसंगनी तरा तरुकी मेथादा MDS की मखादा MPSC की सेमजिन साजिनबा काइतरकीबा लुपा करोड़ अहुमलोम लान सिजनखरे हाइना ngarang MPCC की स्पोक्सपर्सन हरेश्वर गोस्वामी न फोंदोरकीबा वफम अदुगी मायोक्ता वर्क्स मिनिस्टर ना वफम असे पावगी मिफम पांगथोक्तुना फोंदोखिबनी ऑफिसर कॉलोनी दिलेबा मिनिस्टर की रेसिडेंशियल क्वार्टर दा PWD की डिवीजन 2 की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुनिंद्रो याव न पांगथोक्कीबा पावगी मिफम अदुदा मिनिस्टर बिसोजना हाइरिबा सेनफम अदु लान सिजनखिबा लेते कॉन्ट्रैक्टर मसाना थबक सुबा लोरबा मतुंगदा पीखिबनी मसिदा MDS तगी वर्क्स दा ओंथोकनबा डिपार्टमेंट होनकिबा लेते थबकना कॉन्ट्रैक्टर अमना सुरगा अतोप्पा कॉन्ट्रैक्टर दा सेन पीखिबसु लेते हाइना सेंगदोके जेस बिसोजिना मखाटाना कांग्रेस पार्टी असि शक्ति पाइनिंगबदगी अंगावबगा पांखक ओइरे इशू नतबदा इशू सागतुना मीडिया दा फोंगदोक्तुना लेरे पार्टी असना नेशनल लेवल दसु पार्लियामेंट फंबा यहान खिदबा दु डेमोक्रेसी बु मसक्थियन बनी अमरमदा निंगबा कायबदगी मियामबु लान लमजिंगनबा वफम क्या फोंदोक्पा सिदगी मियामना सेक्शन बियो हाइकी ट्रेक अमा तौबा मतमदा नत्रगा कनागुंबा डिपोजिट वाक अमा तौरपा मतमदा मफमदुदा अखोगी लैरिबा सिचुएशन नत्रगा अखोगी इंजीनियर सिंग जिना चटलकांदा ओलकान एस्टिमेट सी साखिबनी अदर मस्तेदा अखोइदा लैरिबा पोस्ट हाना सुरमे अदु तोरमे हाबिगी प्रोजेक्ट सिमा अखोइ खंगबा लेते कांग्रेस पार्टी सी पावर सी अदुगे मतकता हंग्री ओइबा अदुना मसी खोरांग बजी हेनबलक्तन मखोजी कांग्रेस पार्टी डिस्परेट ओइरे मखोजी ngaure aduna manipur da su lakpa post puna maksing je kari lege je aran ba potu di thiba phangdramnina aduga makhoi mamikta he urakpa posting aduga mi ne hek pauk tamapa khangju khangatana hek to posting anga ophai gi type ta leiba mi sing sina pangang ngang bagi habit ama leire masidagi praja myam na section ji
Andro Sekmai amadi Bishnupur Kendra leriba Sajul Caste singi sakot thorangi thabak sing paikhanaba lupa crore mapan Bharat Sarkar na pirak lehaina Forest and Environment Minister J. Syam Kumar na phongdokre bafam asing asi Andro Khunokda MLA Local Area Development Fund dagi naungna saba Tarongthel Community Hall sangabagi thoramda phongdokibani ngasigi thoram aduda Sanapokpa Chakpa Androgi Khulakpa CS Gandhar Andro Nagar Panchayat ki Chairperson L Lukhoi Luang amadi Yambem amadi Sangam Devi GP के प्रधान L All Andro Mera Paibi Association All Andro Youth Clubs na singbagi luching basing susarok yake thoram aduga mai lenena Minister T. Syam Kumar na makata na phongdokibada Andro khulgi akoibagi chingsing uwa kokshil aliba sing asigi matangda lengak asina hogdokadaba hungang salu haiba scheme adugi manung channa u pambi sing thabagi thabak chatharagani Andro Sekmai amadi Bishnupur Kendragi manung dalariba Sajul Caste singi picharakpa lupa crore mapan gi sanfamdagi Andro Kendragi oina dairy farming amadi Sajul Caste subplan gi santang makada Andro khulda ok loinaba mari leinaba ministry da se iduna khangankre atuba matamda fan laklagani Androgi Government High School Sengwanaba lupa crore mari lak yangkai manga amadi Andro Kendrada Model Residential School ama sananaba lupa crore kunmanga amasu Bharat Sarkar na pirakle haiki the Government of India na koi laiba Andro Sekmai and Bishnupur laimra sigi lupa crore mapan ji pirakpani crore mapan ji manungda koi Andro da koi dairy farming koi sigi sima ade schedule class subplan gida koi tongan ji Government India da koi se thari chungana koi Andro ji kari ga sanai हाइबदा कोई जी मायोरन दगे इपा इपु हाथ तगे तुमबा कोई यूथोंग ए लाइटिंग की होइबा धर्म कर्मी की होइबा अदुगा करी नो हाबदा कोई मधुगिदा कोई अतै सितोंग मिलै तबेना कोई ओक्सी लोय अदना पिगरी फार्मिंग दमकता शेड्यूल कास्ट सप्लान द गवर्नमेंट इंडिया द कोई सी दु थाग्रे अथु मतमदा सि लागनी अदु हुजि लैरिबा अंद्रो हाई स्कूल जे गवर्नमेंट की वोइसनग्रे अदु हुजि लै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अंद्रो हाई स्कूल की दमकता पा क्रो मरिगा लाख 15 Andro School Sanro Pire. Semai tahu nak Andro Balika High School untuk keren, India ko mana pisa pira keren. Paswai Kendragi manung sadalaiba Moirang Hanubada nauna Kendragi MLA AK Mirabai gi Local Area Development Fund gi saba Moirang Hanuba Community Hall ngasi MLA AK Mirabai na sangaduna lamdam adungi miyamda khusinakre. Tawanga mai lena MLA na phongdokibada Migi masing nongonomogi yang kalakpana sumang amadi lekai gi lampak ki mafam sing leislaktabana community hall asi hauziki matam asida lekai amada tangai fadana leitaba yadaba ma oirakle ngasi sangariba community hall asi ningthina tung koina sananaba lekai gi miyamna ngaksan biu haiki Amaram dangasi Paswai Kendragi manung zanba Tael Kolom lekai da matam sangna thaknaba ising phangdabagi awaba mayok narakpa adu Paswai Kendragi MLA AK Mirabai na Local Area Development ki fundagi Fund gi sanfamdagi pipe leituna PSED ga kusam naraga thabak paikatuna lamdam adungi praja singda aphaba ising phanganba hokre District Police Thawal Naf Amadi NCV Imphal Unina Sinduna NDNPSA ki matangda nomagi oiba sensitization program ama ngasi Thawal gi SP Office Complex taleba conference hall da pangthokre thoramada Thawal gi SP S Gautam SDPO Singh Amadi OC yauna atai police officer kyasu sarugya ke Nap ki SP W Vasuna resource person oina sarugya duna ek asigi matangda miyamda sugaina khangan ke Thawal gi SPS Gautam na phongdorakpada atai district singa yengarubada Thawal district ta drug ki matangda khara hena sensitive oibana district asigi dai telaiba police personnel singda ek asi bangutana khangandaba yadabadagi program asi pangthokpani haiki Thawal district se koi drug se matangdi yam na toba whole state se Thawal ta kitang sensitive oiba haitare drug ki issue sida aduna ai khali se ai ayo me se da कोई ड्रग के NDPS के वखादा कोई केस एक बार ने सबने क्वाइन तो नहीं है मोइन नॉलेज अपन नम दरकार लेगा टाइप्स ऑफ ड्रग्स में हम हाइडे WY ने क्वाइन तो भी एंटेन ने क्वाइन तो भी ओपन ने क्वाइन तो भी शुरू में जब मैं सेंसिटाइजेशन तो वो दरकार लेगी ऐसे कि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम से संजवनी सीधा कोई SP NAB लोग कोई सुप्रीमडेंट NCB Narcotic Control Bureau, moi na sumbating pa nga
मसीगी अखोई प्रोग्राम से सेंसिटाइज प्रोग्राम से सिंजर नेशनल ग्राम पंचायत की थौरम पांगलटाबी ग्राम पंचायत ने सुसिनुना पांगलटाबी में लेकाई कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे थौरम अदुदा राज्य सभा के एमपी सुओरिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट KSS भवानंदा वाइस प्रेसिडेंट प्रेमानंदा पांगलटाबी ग्राम पंचायत के प्रधान इंदिवला देवी वैखोंग ग्राम पंचायत की जिला परिषद मेंबर CS इंद्रजित अमदी कक्सिंग की DC नेलेंथांग टेलियनसु सरुयाकी वांगू ग्राम पंचायत की ओइनसु वांगू चिठेक लेकाई कम्युनिटी हॉल दा ग्राम सभा पांगथोकी थौरम अदुदा MLA S बीरा मोइरांग सी ब्लॉक की DDO A जादुमनी प्रधान बिना देवी बोरायांगबी ग्राम पंचायत की जिला परिषद मेंबर मोइरांग मयुम ब्रोजेना मरोइबा मियोइसिंग ओइना सरुयाकी थौरंगी मनुंग सन्ना टोंगान टोंगानबा नाट की ओइबा जगोई इसे सांगदमनदुना अथोय हेन तानाकी मकों मथंग ताराबा सिंगदा मनामथुम येंथोकी अमरमदा बोरायांगबी ग्राम पंचायत की ओइनसु टांगजेंग अहलुप कम्युनिटी हॉल दा ग्राम सभा की मिफम पांगथोकी थौरम अदुदा वांगू ग्राम पंचायत की जिला परिषद मेंबर M ब्रोजेन बोरायांगबी ग्राम पंचायत की प्रधान बिनो कुमारी देवी अमदी KS मनाउन सिंगबा मियोय क्याना सरुयाकी नेशनल ग्राम पंचायत के थौरम 13 लोकराम लेकते लेबा कम्युनिटी हॉल दसु पांगथोकी थौरम अदुदा लमजौग तोंगबा ग्राम पंचायत के प्रधान एलांगवम सुशीला देवी सकनायरबा इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एन मोहेंद्र ग्राम पंचायत असिगी इलेक्टेड मेंबर सिंग याउना मियोय क्याना सरुयाकी वांगांग किबा सिंगना फोंदोंना किबदा पंचायत असिगी मनुंगदा सकोट थौरंगी थबक सिंग पाइखटपदा अमतु ओइना पुन्ना पाइखटमिनेसि हाइबा वाफम फोंदोंनाकी नेशनल ग्राम पंचायत देगी थौरम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग जनबा लैमराम दसु पांगथोकी थौरम अदुदा इरेंगबम ग्राम पंचायत की प्रधान आई गोपेन जिला परिषद मेंबर एन समानंदा नंबोल ब्लॉक की BDO ngangoम लिंडा देवी अमदी टोंगान टोंगानबा डिपार्टमेंट सिंगी ऑफिशियल सिंगसु सरुयाकी ग्राम सभा मिफमसी थांगपाट 1 ग्राम पंचायत सुसिंदुना पंचायत असिगी मनुंग जनबा करांग इथटकी खुमन पोकपा कम्युनिटी हॉल सुपांगथोकी थौरम अदुदा PDA की चेयरमैन MLA T रविंद्र सिंह थांगपाट 1 उप प्रधान सलाब अथोइबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की उपाध्यक्ष निंगथौजम दिनेश याउना लमदम अदुंगी मियोय क्याना सरुयाकी अमरुमदा थांगलवाई सभा लेकाई कम्युनिटी हॉल दसु खाटिनुंगई ग्राम पंचायत ने सिंधुना ग्राम सभा पांगथोखरे थौरम अदुदा PDA की चेयरमैन T रविंद्र खाटिनुंगई ग्राम पंचायत के प्रधान N रामानंदा उप प्रधान N कृष्ण कुमारी याउना पंचायत असिगी इलेक्टेड मेंबर गयासु सरुयाकी माइबम उसिवा ग्राम पंचायत कक्सिंग ब्लॉक की ग्राम सभा मिफम पांगथोखरे थौरम अदुदा प्रधान प्रेमा लैमा अमदी पंचायत असिगी मनुंगदा लैबा सकनायरबा ग्याना सरुयाकी मसागी किडनी अनिमक फेल एबदगी अरुबा फिबम दलेरमदगी रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी इम्फालना फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली खुसम नदना लायंग लिबी लिंथोय यांगलेमगी लायंग बदा मटियंग ओइनबा मणिपुर यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अमर युमनामना लुपा लिसिंग मरी टेंगवांगख्रे संफामसी रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी इम्फाल की खुटांगदा अनाबगी इमुंगदा खुशिनरगनी हौजी पावगी मरकथन अतेनबा ब्रेगम तंग लौजरी कईदोइनो कनानो कईगिनो कईदोबियो मसि पुमना लोई लेबदे गाड़ी अहन मगे तोंग ngамदरबने हुरा लगे तोने खालिबा नमाय दुई काइद्रो सेनबुन पुथोगा लेबदि ngамदरा सेनबुन पुथोकना लेब ngамदरसु इम्फाल फाइनान्स चलो आइजो अहन बले ngамददना इम्फाल फाइनान्स तगे लोन ओने लौरि इम्फाल फाइनान्स ना लोंबुनि मनुंग द गाड़ी लोन लौबि याबनि पुथों चाबो पिजरी अदोमना पाम मखलि गाड़ी कुदिंगमक लौबि बेयाबनि बाबा क्रेक जोन गिदी टाटा टिस्कोन लेसिदी मम्मल सुमा फम खुदिंग चम माने यो सुमांग रोय पिस्ता चलबनिना अदु सुमा तकता सुपरलिंक फुटिंग गे ऑफर मैम पीरिसिदी ताज इलेक्ट्रिक रन नु सिन बगुमना योति सिन बया दुदी सनागी मुहुत यांगना सिन बया हक्चांगी लेबर सोलक पदेगी पुजु सिंगतबा हक्चांग चोथरबा तुम चाबा यारतबा खोंग हमा नुमारतबा सिंगिदबत अमत नायब उपायदी जॉलिप सैर अमसु जॉलिप कैप्सूल को चलने सिनेबियो ब्रेक की मतुंग तराम नमोक्सरी मखाताबा पाउदा
Little Millennium Preschool Imphal West amadi Imphal East na Excellent Award fangle. Satkiba April gi tang kulum doida Little Millennium Education Private Limited na sinuna pangthokiba Little Millennium National Meet Insinita Nipanda Award asi khuchina rakibani. School asina thoidok hendokpa mahima singi lamda thabakaya mai pangna packet pagidamak award asi pirakibani hairi. RTI Act English ngani mangagi makada Manipur Home Guard Employees Welfare Association na Home Guard personnel singi maramda tongan ba hiram kharagi matangda ipau pibinaba Manipur Sarkar gi SPIO oiriba Home Department gina Manipur State Information Commission phawada English ngani tara mangadagi ngasi phawada asumma pakum amata matam sana phangmangamdri haina Manipur Home Guard Employees Welfare Association na hairi Manipur Sarkar gi Home Department ta RTI Act English ngani manga asi maya yaugdraba kaiga pangkhak oire Supreme Court amasong Manipur High Court na pass toraba order amasong directive phawbas anadana ngasi phawba namchinduna thamle hairi English ngani tara manga gi March ki tang 13 da Civil Appeal number 2760 of 2015 gi judgment adu implement tangunaba Ministry of Home Affairs Director General Fire Services Civil Defense and Home Guard na Manipur Sarkar gi Chief Secretary da irakpa chithi ki copy amatang pinanaba RTI Act Inglisingani manga gi makada khangan khrabasu SPIO Home Government of Manipur amadi Additional CS Home na aduguma makhal gi letter amata Ministry of Home Affairs da gi phangba laite haina State Information Commission da thaba complaint case number 26 of 2016 gi jun gi tangkun mapanda Commission da pakum pishili Home Guard Personal Sing asigi Interest da Association na mari renaba sarkar gi loisang sing da haijaba wapam khudima cooperation pibibagi mahota na thaiduna thambire Home Ministry na sada marpudra putopi ba dusu state government na darka lebagi chapchaba maram pirabadi North State sing gi sada chama pigini haina hairiba sieng biraga Home Department na thabak oina pangtokpada kari akaiba lebagi hanglagle Home Guard Personal Singi awabasi athuma tamda midyang changbinaba appeal torakli Lions Club of Imphal Isna Lions Club of Imphal Galaxy amadi Horizon Hospital and Research Institute kusamnaduna pasoigi SBS Construction Material Private Limited ki campus ta highway chamber driver amadi imung manung singi oiba free eye camp ama pangthokre camp asi National Highway da chenba driver amadi imung manung singi damak yanglaga pangthokpani akoi badala iba khunja sing Yenke Camp asigi matangda Lions Club ki District Coordinator Dr. P. Rajmanina Camp asi India Government ke Direction Makada Lions Club na mapung oiduna pangthokpani makata na atopa mafam kaya dasu pangthokigani haiki Maruina highway da cheliba gari chingji driver chingji oji ya mamu chue haina National Highway Authority adubi moidi chendal makada kola tamuchito pani Kumsing Ngisngani Taranipan April Gitang Kuntaruk Sawal Sanimita People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripak na mangarak subha Indian colonialism Races Day ki thauram pangtokani haina Pripaki Publicity and Propaganda ki Secretary in charge Laibangakpa Luanga Thadorakpa Cherolamna Khangalagle Cherolas na makatana thauram masida ireibak miam hupna srokja biduna IOF na lamdamasigi miyamda lisang sena satharakliba mihat mitpun amadi miyot minagi kholau lawbiu loinana thawamasiga mai lenana India gi lenga khada sahi hompumapan loilam gi saitheng amadi awa anang kaya khangliba irecha miyamda pripakna loilam gi mina yolhing thadatuna iromdom lengak chaba ningtamba chakhatpa amadi manaba khunai amagi damak apunba liching amagi makhada ningtam ihaulan theng changsin minerasi haina paujal pirakli Terrorist makata aduna iramdam kangleipakta colonization amasung militarization da yumpham oiba India gi loilam lengakna matam kya gi mamangdagi satharakpa imperialism gi hakthengna ba amasung nakoina ba thawong nongmono gi hengatuna kanglei khunaina wabagi kham thengba pibam yorok baga loinana malem gi leimaidagi mutkiba yabagi tangkak yorokpa asida pripakna thamoi shokna nungaitaba phongdoi haire Loilenga ke aranba thawong singbu asuma malhanduna sangslakliba imperialist ke thawong asina makhatana mirol kya leptana amasung pandon lomna sangsen hanbagi mafam pirubadagi haujiti kanglai miyam kham thengna kudong thiningai tangkak oirakle
Kanglei Pangna colonial agents singi makuta laikibadagi ngasidi Kanglei Khunai asi siba sangbagi langdai da leptuna loilam lenga ki punglonda leire hairi. Democracy ki mingda cultural assimilation theories, dilution theories of national identities ki idea kaya ama education ki baikung utuna khong thangjilagle. Mashina aikoi ki social value amadi national value da songna singdaragle. School college ta tamliba mahiroi singda loilam Mapugi lamit lon lengak lon puari naina handuna mamutana khangkhali Kanglei Khunai gi oibadana yamong no bodona tawi thawang asugdama colonial India ga matam sangna spiritual ties lainabadagi tholakpa mahini haibada haibe mathokloi hairi Piamastagi kange hairabadi chingmi tamegi amatoiba lingjal sagatuna yawol lantheng chathaduna ningtamba amu hanjin hanbata da oitokani hairi Amaronda ROF na Kanglei sa singbu mihat mipun miot minai chathaba kaya gi marakta Kangum dapat thokdok ama oina Saul Singmo samapan marfu April ki tang kuntarukta Patsoi Langjing Khunau gi puarina mayek lana iraba Kangum naroi dapat thokdok aduni Pripaki Red Armina nimitu ge yupumapan makhai tawa matamda Langjing Singkhong gi Patsoi lamkhai da CRPF person ani halaga amana asopan nanganki 303 rifle ani munduna pukhibadagi Langjing da CRPF personnel singna mirol binupi ama yauna micham mari nongmaina kaptuna hatki Nupi angang yauna solaba ahlaman singbu tamthina ot naike thawong adudagi merapai bigi anoba khongthang ama lakwa hoke Indiana iramdambu khudum chanduna amasung loilam sandongna bahona bada atak aphongna satharak liba miyot minai adumak Patsoi Langjing gi thawdokna chapchana masak tak thokli hairi IOF ki utkiba thawong adubu Kanglei puari amasung malem gi thakta mayek lana iduna lehongna bagidama miyam humna asumba lambida Lemina nabagidama pripakna sahi mangagi mamangdagi nimit adubu Indian colonialism racist haina thoram pangthoktuna lakli colonialism haibasi malem pamnamaki yeknaba oibana pripakna anobo khongthang amada kathokpaga loinana hanbalaitana mayongna naba sem sare masida iramdangi miyamna khongthang asibu mapung phana sawatpiyo amasung mathau tarapada kathok minabagi khongthangda sarokya biyu haina cherorasina makatarakli Hausulah silak pada mari bapa aman episodi. Nongzumi pemda puto kodori ba ILP bill asi stakeholders juga hadatan nabiu haina JC ILPS ki students wing ki convener Manjit Sarang cemnang asi pau misingda pongdokre. Congress ti student tabada isu sagatuna kang demokrasi masak tian nabo naba party ni haina Works Minister TSB Sojana Maral Sikre Amadi Andro Segmai Amadi Bisnupur Kendra da Leriba Scheduled Caste Singi Sakotharangi Tabak Sing Paikanaba Lupa Crore Mapan Bharat Sarkar na Pirak Lehaina Forest Minister T. Shyam Kumar na Fongdokre Hausi Pawagyo na DICB na Pizari Manipuri Pawag Matangan sa Loizere Ngayong tabiri pa po ng mga po mukha na Kurang Jari